harshahi ibirnitwe kazo umwebazi w'umweshongozi Alien Skin ugagira ha stage okucamura enkunzi Radio West hagati ya Kara na Mashemera. Alien Skin ayishongorire enkunzi Radio West ubweshongoro bwe bw'amani kasiti ya Danger pate hamwe n'obundu bwinji. Bamwombe bembeza barumeya wa Mbarara City Robert Kachavez, MP wa Buheju Francis Mwijuche hamwe n'ebindi bikonji bya NRM nabo Alien Skin abakyamwire bamushanga ha stage okumuha sente. Alien Skin asigire enkunzi Radio West Amashemero gari higuru batarikwenda ngo arja ha stage. Nabwanyuma Bebe Cool na bakyamwire enkunzi Radio West omukini hero Saba Saba. Bebe Cool ogwire guri omurundi gwa kabiri gukora ati narukucamura enkunzi Radio West kandi n'umwaka gwahwira hati ni hiro ruja barantongo akabasiga kamwenya hamatama. Abandi beshongoza bari muri Regi Karo Kasita Fik Famaika Sister Charte hamwe n'abandi binji nabo bacyamwira abantu. Radio West nyuma y'abaziye neja guze myaka 24 y'amaro mbuhereza manager wayo Dickson bari yahavwe yasima banta ubushaje cyo baborekire cyo kwebaza abahurikiza ba Radio West kuruga eshonda zona kandi nyenda kubebaza abo kwija omwinji biziro mwinji kandi bajaguza nitwe emyaka 24 twajijaguza kurungi kandi baye bari abantu abagutahira mushayikare kandi bakakigumwamu. Gasha kwa Elias Rutugsa.